Балар, чай пияла, чоң пияла. Çay fiyatları 85'ten, çoğunluğu 120'dan. Çaynikleri. Çaynikleri 250, 300, 350, Çoğuna qarab. 380 son doğru. Tarelkaları 85 son, 90 son. 85, 90. Morçinisaları. Murşlisaları 350 son. Birisi 350. Komplekt. Komplekt. Canındağı sakarnisi. 240 son. 240 son. Valla bunlar milyon salak var. Sırtın görsətmişsin? Qancha? 140 son. 140 son. Krужкалары qancha? Krужкалар 130'luğu var, 150'liği var. 150. Овальный салатница qancha? Овальный salat ise bunun kачествосыныкы 130 son, ikinci sortunukı 85 son. 130-85. Buna 130 bu. Buna çöng piyalanı alsanız. Qancha şu? Bu çoğunluğu Qancha? 240 son. 240 son ekan. Çay piyalalari? İkinci sortu kılalım. Qancha ikinci sortu? 40 sondan var. 40 sondan. Tavagı qancha ash tavagı? Tavağı 180 son, 250 son. Konfetnisaları qancha? 120 son. 120 son ekan. Tarelkalari? Tarelkaları 55 son, çoğunluğu 60 son. 55-60 ekan. 55-60. Buna salatnisaları İkinci sortu 80 son. 80 son. İkinci sort. Çay piyalalari? Çay piyasaları 40 sondan yapıyor. 40 sondan. Maç. Тоже 80, ha? Çoğu. Çok 120 son. 120. Bunlar qancha? 120 son, konfetli son. Konfetnisalar. 120. Tak, bunlar ne deb ataladi? Qancha? Yok, bugünkü savdamı koşkanımda hazır yani bir 6 person, 24 предмет. Qancha borsa? 6,5 ming. 6,5 ming. Bular qancha? 45 son bu piyanka. 45 so'm. Bular qanchadan? Bulara qimmat bo'ladi. Qancha? Piyankasiz 120 son. Çay piyalasi bor. Cho'ng'ichi? Çoğunluğu 180 son. Buna konfetnisalar? 330 son. 330 so'm ekan. Bu 27 ming. 27 ming. Ko'pi? Nova, nabor. Qancha? 6 kichikay bo'ladi. Ikkita sredniy, bir cho'ng bo'ladi. Qancha predmet bu? 6200 dediniz. 24 predmet. 24 predmet. 6200 so'm. 7200. 7200? 6,5 ming bo'ladi. 6,5 ming. Qancha person? Person 6 tadan bo'ladi ijoblar. Stakan 6 ta, tarakat kichikay 6 ta, cho'ng 6 ta. Cho'ngdan bitta bo'ladi. So'sni sasdan bitta bo'ladi, saxni sasdan bitta bo'ladi, chanaga bitta bo'ladi. Shuni 6,5 ming so'm, 24 predmet bo'ladi. 24 predmet? 6,5 ming so'm. Bular qancha? Bu shunday 6,5 ming. 6,5 ming. Bular? Bular 6 ming. Bir değil yok person da. Bir değil öpersin. Qancha? 27 ming. O piyanka bilen bir değil mi? Yaşıl menen bir değil. 27 ming. Qancha person? 6 ming. Qancha? 9 предмет. 9 predmet. 6 ming. Bular 7,200 lira. 7200. Qancha predmet? 6 person 24 predmet. 65. Bunlar kaçsız, sunmaz kaçsın. Qancha? 1300 son. Şu 1300 so'm banaca. 30 so'mdan ekan bular. 55 so'm. Bucha? 60 so'm, 3-chi sort. Горный mед qancha? 250 son kilogram. Vaqtdan olib kelasizmi? O'zbekda. O'z bag'amiz. Ha, o'zinglar bag'asinglarmi? Toza, garantiya bormi? Qanchasi bor, toza. Sahardan ko'p bergansizlar bormi? Toza ekan qancha so'rayapman?
Таза экенин жеп билсе болот. Бирок таза сүрөттөрү бар, видеолору бар, алынган эле жайынча. Чакма борганчы? Булар 450 сом. Кайтысы жок. Кайтысы бары бар 500 сом. Мына керамика чайниктер канча? 250 сом. 250 сомдон. Табактар. Аш табактар килограммына карап. Мына кичинекей жарым килограммдыгы 150 сом. 1 килограммдыктары мыналар 200дөн. 2 килограммдыктары мынанысы 2,5 килограмм мынау. Бул 350 сом, мынанысы 300 сом. 2 килограмм. Сифанimiz 300 сом оттон. Кандай патент? Гелий патент. Канча? Качествосы жакшы, калын бирок, 120 сомдон. Бергиле. Ижат бул. Мына тарелкалар бар. 12 сом, мынанысы 13 сом. Мынанысы бар 25 сом, жылтырагы көчпөй турган. Тарелкасы. Канча? 35 сом, 30 сом, түрү бар ошондон. 35, канча? 30. Булар Булар 35тен, мынанысы 75тен. Мынау 50 сом, мынау 35, анан мына жылтырагы бар 37. мына тарелкалар канча? 25 анан. 30 сом. 30. Чайниктер канча? Чайниктер мына кичинекейи 130 сом, биринчи турган. Мынанысы 140 сом, мына 150 сом. Мына 160, мыналар 170 сом. 75 сом экен, шудан кичинерагы канча? 55 сом экен. Мына кекс калып канча? 200 сомдон. 200. Булар 200 мыналар 1000 сомдон. Октогон. 1000 сом бар. казандарчы. Казандар 1250, 1300, 1400, 1450. Яичница. 250 сом. Электрический блинница канча? Булар оптомго 550 сомдон беребиз. 550 оптомго. Кипятильниктер канча? Кипятильник российскийлер бар. 160тан оптомго. Китайскийлер бар 120дан. Ну, электр канча? Калыптар мына. Булар 80 сомдон баары. Мыналар 150 сом. Чайниктер канча? Чайниктер булар 850, булар 750 сомдон. Оптовой басы. Булар да ушундай, э? Булар 200 сом. Тефальдар. Тефалдар 300, 500, 550, 600, Чайниктер 700. кандай? Алар 130 сомдон. Çoğun paketiniz olsa bunu ben takasın vereyim. Мына Ha, okudun mu? Печенье. печенье калып канча? Bunlar 100 сом. 100 экен, э? Булар Bunlar деле ошо тортко 120 сом. Kaç ömrüm desiniz? Söz önünde koy. 120. Булар эмнелер? Bu деле торт кубая. Канча ушу? Bunlar 100 сомдан. Мына ситон алып турсаңыз. 100 сом. Bunlar деле 100 сом. Пластмасса. Графин канча? Графин. 80 сом. Bunlar 350 сомдон эже. Графин канча? Bunlar 180'den oktomu. Эже мына арзаны мына 280 сомдон. Эмелер канчадан? Bunlar kalını жақсы. Mına 80 сом, mına 100 сом. Термос мына дорожный. 600 сом. Жакшы кармайбы? 1 литровый 200 грамм. 1 литр 200 грамм. Mına детскийлер мына 200 сомдон. Миксерлер мына кичинекейлери
350 so'm, ana bular 650 dön çoğunları. Butiktер қанша? Bütükler bu 400'den başlamak ama 1200 so'mga чейин да bu yerде. 700, 750, 800, 900. Башлықталар қанша? Баштақталар мыналар 350 so'm кичинекейи. Андан чоңурагы бар мында жайыгыраагы. 450, 550 so'm.